nešto ponavljaš, moraš da imaš na kraju toga nagradu da bi mozak to prihvatio kao jednu dobru stvar. Da 3,5 godine 4000 klijenata plus je prošlo kroz taj tvoj program. Koliko traje ta neka faza insistiranja da ti sebe faktički moraš da tjeraš na nešto, da promijeniš neku naviku, dok ona ne postane zapravo dio tvoje rutine? Do sebe. Ono što je bitno za naviku, ona teorija 21 dan, 60 dana, to ne pije vodu. Poenta sticanja navike je u broju ponavljanja, ali dobra stvar kod sticanja dobre navike je što kad nešto ponavljaš, moraš da imaš na kraju toga nagradu da bi mozak to prihvatio kao jednu dobru stvar i da bi kroz vrijeme to prešlo automatizam. Dobra stvar programa mog i svakog korisnog programa što osoba ponavljajući određenu hranu kroz mjesec dana, ponavljajući korake, počinje da se bolje osjeća i to je nagrada. I tu se stvara predispozicija da to kroz 3-6 mjeseci uđe u neki vid automatizma. Imam dobar feedback, ali da bismo stekli naviku, moramo nešto da ponovimo više puta. Samo treba biti uporan.